tin konto bana kalim bana right ka kwi logan wala kan leer wan ko kende be kon kalim kan war online tv channel ko naka jen wode quantity de kon ka share care please gorno jin bi leer ti bi nyane de ko ken gorbe an wajin dere subscribe ka channel di channel dere support an wala shanga jandang ro ka paywal ron kin dang ro ir jandang ro de dich bantin content lat ko rudin bana kalin kel ko take a very important message bu kon link ke bu kon ka share ke bana nyakel ka jen leer mani please nyaka kanir ko ken ko bi kon look Dr. Machar ban jelin kel ngai kon diala no te tun wanung lat ko rudin no te goron barwaitin re which antama ka jan gwas mani kada toni te gor ban nyaka ye kelro ke te gor liang ka kon dial of course kada gor liang ka kon dial but tin kon to re wi ke juba antadi ni baga nyaka ye kel ko sin juba right now ate ga lat ko din tin long to gor der ander te liang tin ki der mana le ro der jangat tan danung wan quick content content dong le rodin ajem la kon agor bar dan update ke tin kon lat ko din especially right now kam le ro mo ri ki juba antama gor jeno de kon ali are ler kana me bana right ke ta dan you know re ki juba lat ki jeno take kap ko mejan tama ki security organ katin re wini ki re area anden content no tegeten bandi ti ban ka kule nyok mi de kon ke bana kule ben ka dun dar ka ma char ka kis de ta dan en lo ka jega ken yam bana gwich kamandan en malerode re wiki juba shirimen che jon won mi jira mi jidit gwa same don yan chang yam ko jiko bi ben kan war online tv channel go jeno jin der subscribe ka de notification bell bo de twan ko mi chete ko mi bare da chwa mala shi bugaji an wala chuje pro jeno jen chang ka ade ko larno chang ka jandangro ka paywal ron kin dangro udi jandangro de dich jan chang ran kon jome ban de lingaja bu kon dial kon lat ko ban ka ngach re wiki jubba che togo no kap kamach dio jame ken ngach mina gor jano bi ngach no ban de linkel an wala Dr. Machar chaje nang ka gwalok chiremen ngai kona nang da gwalok cha ku jek de nang gwalok chiremen ngai kon no nang ja gwalok ni chang kan India ti no la we gwalok lo nang ka je gwalok chiremen ngai kona ba nang da gwalok an mandanan kwala gonye jen kule lari kona ka jan danan ku kon right anu doba dien me de Dr. Machar de nang gwalok ka jamo ki doba dien mi yan ka jamo ka kwaje target di so na me dara gwanu dara anda ro ke ka ki dara ka ngach you know before we do that cha jojo go anta me ke report me chano re wi ki juba wa kap ka match te kap ka match di security nitin content winami at dara anda ngaje no kap ka match tam ke report ana chano ngwado me kwala gorno nyo ya kele ko chala de gwanu chanetin kon tin teka dor re wichin winami cha meken cha to makap ke re wiki juba cause ngai kon madan le road andor danan kap ka metin tama wa dorun kon tin wati gatin ka dor chali mi saba dio jamngi mi saba wa tidde inte gatin tama kap kan match ko kor minen paywo jel kan area netin kon tin la nuertin tere wichin winami dong te kare ri kan right now ko mu kap ko matching den kwa targani ye chir ngai kon so na me de yandi aldi na ngaj right now mi gon ngaj no kap ko match chana min jien no wana ku den chwal ke nyal de nyal bana ko bo right no ke ta dan na te coding te ke je nyal de nyal te ke jo ma shalat tiang anetin kontin la jang ci right ke queen nyal de nyal kiji ka right boka queen Dr. Machar nyirian ke Dr. Machar che jojo long but chan man la ne dung nyal de nyal gwasme nyal de nyal te ke tem shalat of course dong mi jira mi dong chu ka right te shalat dio early morning che correct ke queen nyal de nyal ra mangai ke long nyal de nyal che ro de le pa de mi jidid mi shala so Sudan Salvation Movement en bonde namo jene be korbe jeter ke ko mi yadit
ko be ta dana cha direction cha je los ke je kir jen be ja ko bi direction be nyok ben ka direction en kuma spelling jen me cha ka part me cha ka South Sudan Salvation Movement but kona le lianga na nial deng nial rami mo mi la kwer ram kwer mangat ka kir jen je take position to ngwan lung ti che letten re wika South Sudan jende ko kume dun kir me yadi right now ko jo dana chala la liquid information and dana je kie ta dana chala nyal deng nyal ka jende wachi kume SPLA ki SPLA pinkir me yadi de wachi te welwel wachi ramadit mangat ke kurun to ngwana kir wachi jen amene jang baga kan right now right kon akane ngumi jen ke nyal deng nyal be jeno jen gor jeno be Dr. Machar be join chika right tin ke 2013 no dobe dane to ri jen wo reng Machar ngumi jen jamone reng Machar me chalat gwa dane jen kir she vision mission dung struggle ke liberation struggle dane ko kwa ter ke je chikir me yadi che bai jen dobe dane me gui kona jen wo chi Dr. Machar no chwai nyir ka chwai lok chu jang dia rodien mat kore lo ke reng Machar che 1991 che to jen nong liam di ba chi jen garang jen to gre kona kir me yadi bo jen to gre ke jen 2013 ko jen she vision che je los ke che je gurno dongde naw nyam ko do bran gur ke je me tai dan kwaso dan gur ke je ko che gurno naw nyam ke je che gurno jen bene dia lo konte la do de malder bere wi ke so dan no be ka deal sideline ki be ka wo ajen mo kun yal den nyal tam right corner ajen ko ro lo wojo ka party ke ko kuma kir me yadi chinyal den nyal che la do ne ajen men jegan tama che kir me yadi che jen kame dane lat ke Dr. John Garang Mabio so ko kwijamo en che jien bo ko kume kir me yadi joro do mo ko political party do dien so na me ajen mukule te kon wala mukule te ke te akwala la yemene te me chala do ne dialan content kwa nyal den nyal kwa ka support ki kwa je support ko chala no rami mo mula key figure ko kume SPLA ko bro do mo ke bond dien ke party do dien la ja wi ken o jen take a ditch meten wanamo so cha ne dingwa cha ka suspect ke dini SSPDF la din South Sudan People Defense Force tin pinkir mi yadi gwe ke jen o te ke ne tla loyal ke wude shal ke men yal denga antam cha guru ne nyal den nyal ba supporter ke dial ba ka gor ba SSPDF re wiki juba ba ka gor men gonatin ko ken ba ne din kon batila civilian tin chunkel ke nyal den nyal ba ka dil gorbo ko gwi ken ro ne me mo nyal den nyal chemisha wen tam charo mo ke pare do dien we can know be SSPDF broad da be members ka spelling bugo do da bugo won bugo ti ay bugo ka party dung nyal den nyal ko nyal den nyal e key figure ka politic kire wo jen chela dung ke jen machal ke peace agreement ke comprehensive peace agreement dung 2005 jen lot ke nyal den nyal ke jamone ka nyaw gwana wara mdi do mi struggle so jende ka kuma kir mi yadi de bo mo ro da pare do dien ta gu jeno na me be kir mi yadi be je weekend ban man jen ken nyal den nyal man cha bo forget jene nyal den nyal jene shikir che logo no ba national election ba jalat jen do bo dine jen long malade jen la changa be ko ba election ke ko inkwar ba jalat be kir mi yadi be nyong ne election ko ba je extent menen ka je gad jane kenan ke jene ko ken ke jor eno kir che drop che dil ba la tok ngum ko lo ngur jor ngum lar ke jen reng chara mi je ka jano kwane tama one by one they are opening their eye nen ka tama ko ikan dir ngajino ka ken ma yadi gula targen ne ten kono goro jeno de so dander takama so right now young they are coming out one by one they are trying to see the bigger picture right ko chikan ngajino kira la tok gula gori so dan ko chebita kamal jen lat ke jen woreng machar de je dilon ko jen mo ay ko reti jen chira matere ti jen tama ka loko jen walle bana oro ka kwiden tama ka kor ga deme but first chana je gujino ni alde ngaro right now wajine trade ka kuma kirmi yadi ajen mu gor ke jen tama gor ka neka ko jen chawar ga government ne ka peni wal badda ke peni wal banwan war ga mo e war ga midit e war ga mnyu do jen che gorno en jana ka pade SPLM kir mi yadit ko shegu jeno kir che lugo no ba kuin kwar ba jalat che lugo no ba mal ba jalat
2018 danu ko mal kwal tangi ji kir chak ban again mi montama ji ke che chola chi nyale nga che la rodi chembele la part of kir mi yadi again ko kwal choro no che ku me kir mi yadi che je weekend again ko le te ka dol e pan kaje dio je chan right dol e cha dol anetin kon te la spelling party ne kir mi yadi che go dol ndole shi kana dol kana lat kana de ko den nyok me kep ko den bom ko we can take others officers key SSPDF key members of parliament key nation connected political party dung spelling big tiai bu ko cornel denga ko changa yo kir ko consolidate power jen menen yena mo kwanya ka men pol nang le ka chief of defense minister ka jen che ko ru medan ka pedang bucket and point the wuri shalka me pol nang and yet je nyok mo no ngaje wo je dawa turjo chai gu jeno okay garame gur nong ne gatin ko la loyal keje ta ga ne ko ken ta kara ne to mate ka party the same party jen ko ko ne gorno chejien right now jang they are worried dear kan kaman chala ne al denga ye ko la ripon mi chala de jang ka ki Dr. Machar gwan melat ke debate ne jang I went there and Sarar palpin ko belling jang kenene ken Riek Machar ba janga Riek Machar ba je dil yen Riek Machar jen che duire wan che kala te jang na ma ro ja ne tila intellectual ne tidit try ko ba Riek Machar ba je yen ba je nak ko jen che 1991 che je tok che 2013 che je tok che 2025 che nyok mu tok ja ke 2016 ni chu mugo ene de security to right and wo che ku gwa lo no Riek Machar cha je yen alat ko Riek Machar be je dil yen pan ka duire ko na chelat Riek Machar chi jen la problem kir is a problem medan John Garang dama bir jen la problem ne di Canada ne di ko kien ke chi kwere ke chi je yo mi chi wjen ba ji wono jin ti ai ba goro jin ba jin naka ba ne ba ka naka ken ngum la bon ken nuar tin tin kana pan kor jana ye chi jang che ga ka nuar bi nuar bo bro bo mat jang emet ken ku kan nuar ku kan la joy kel ka jano nge je nuarana na mo jaram dan bi tegrun me dara wi ke juba me be 2013 kula to then the same thing e dana len war din ke ne to one you know ken ka chon ka Dr. Machar me wo ka Dr. Machar kan all is cabinet you know we have seen that so teram chi right ka ke 2013 before 2013 ngai ko ran dia le kon de lat ko den nuer to one ke Riek Machar che jen ko Riek Machar kaf ko pin but kwer ti Riek Machar chi kwer chi ngala lel ga dawdi no nga ga baji mu ke position nga ga nga le lu tena walle chi je ne mi lel ke je ala intellectual things chi ta kap ko ro a chen la je Riek Machar am je take a requirement to go no jin bu ko chup ka standard mo a struggle chi struggle ba a struggle ko jin many years to experience kamanda na de we de no mal jena mala gor ko mon it's not because jin ichiro gujino dere rodu dere wutene ko ngala ci jen paneme ci latchin mdong de yara nundi en wodi yara de en latin neme e game ni jen ka dur ke tugdeli ko kan wari kan jang ka ji ko teoria ka dori ko kien then mi ci bom changa jeno tene gor ka ji kala de goy ba ji nyira ne den kono dong tel mu to ka ke cha support jen na to ka Riek Machar ko Riek Machar mi mo mela mala jala ko gwada dan rajatin me jira madana te ke doubt da gujin wutele jilo ko point te tin tele chak mu te je la dan je ko la ko nyi ga del ko ga document die je missionen kat do be danel to ko duke je aka chanya ndanga ro do ka pai bangon 2025 me ko ne me dan ro ina ne de ko ne kan chang ma bu document che ga jogo no te dial ba ga dil document enem lat ka ba dil document ko run kina bu lo lu jokke chak ke jog bun na ka wunyam and then anyong mate ka michola balar no chalar ka chenga mene ne ka cha gor ne you know akena content Dr. Machar den ko gor je country ba je the lead a mind no gwa mun nong na mu gor de so dan der wona cha be raja rami mo chi chare ngede cheli chi ka kir mi yadi de tel mele de mene na kana na lora ban kudana right now je na jang kudake chale twitch kana abi tika kur ka jang ko rodin na ko rodin ka kwikir mi yadi I think you guys
ngai yana mission mona me chang chane no jang chup ke jan bakken sikaliu ne kam ken karodien tela nuar chu dor jane woginye no nuar nye ne ken ke di ne jana te cha no men thong mi kati jiren te nuar ten kati ji potira ten te gatin mata cha kulo combine together akan kulo right ken kulo nye no ka ngane ken nuar ka pana ko jan gwa dana to chu jang te ramat yap ka ken nuar mete jang liu den bu liu la ken karodien kiye bu jang bu liu ne jan dong a jui mi sire je kiye bu liu ko che dong ban nuar gwa da me te na ko kon ajen akan jang tin kon cha ko la de ni ke tin ko ko gwe ke jeno kon mo kon te ka do ko ban bu kono power ke ba ran mat den che bogo ke kum kirim yari bala danger but right now ci janganen de ko la ro thank god ko ci jang ken la to no kir is the problem and one of them they are opening their eye one by one so and dibe de ci jangala de no lar ke rema char de je yen tarana me ke liu akach ka chiang me jiek nyir tichiro dien la lodien ko ko gom no ber no nyir ko chiang ma cha ci ko ter ken wuri chal ka me jon gren ma bier jan bari ma char ba nyir je me wal another thing ma bi anga je long dong tan dun kene ko ken kon la ro kan kon ngaje ngwano ngum yan kereng ma char ka je ba ku luk ken nin diality abene ka wal chan mum ton men lar gwat men reng ma char ci che der shelat to be frank to tell the truth reng ma char kir mi yadi gormon wo be gon karo de kel lokire no reng ma char dere ruich gwada dana che jien alla wuri shalga me kir mi yadi reala ni rode ka ko be jien but ko gat ke dorien ken jang ku la lat ka position dit ko chang che retired run be ngaje no chi ka gat kien chi gang la ka position dit so cha ko be lon ka mo wen ka no re gwada they are busy no re me jega reng ma char ngurien je ku yene this is a systematic way kir goro jen yenne diala kontila nuere tin te kwide be your match kuyena but surviving dun take Dr. Machar ko lo goro yema char me che woje the problem be chuto bu chu chenkel but it will not happen ko Dr. Machar ramimo mun no go so dandera go ki ramimo mu goro dera power dera jerom koro de kel mela kon kula la no yema char e ba kwen la kwer yema char chancho go kwer bon don cha de kwen don de pa all those things so on wale ku ko la ragi kwide mo ka le ran kwa yele joga je che to go no ne na cha Dr. Machar cha lu cha nyom to ken wale lu ke pai wo ka jen pan ka je ki re ko la ka Friday no cha joje no cha Reng Machar cha rande ni pot kang cha je chekaka pot kang cha je chekaka ano jen che nwer wa ami che ga moy ka match mi che ga moy ka mejo wa che ga moy ka UT 30,000 so I mean 30,000 US dollar kan da to ke de chwale cash ni e we ko ba gwi win mon no ne na pot kang che yo wich che ka cham country mi chak intelligent you intelligent salary no tije ka tin ko pot kang ko 30,000 ko ga lo nan ka do ba di aba kan no nwer wa yami we are nyenya ke SSPDF ngunu ba gainten mi shaje kulele potka wudu dana chirwach rami momela commissioner ke major general chale Basilio Thomas Wani nameni wun nyam ka de kon lar no jaramadan en gon Dr. Machar ngum ngajelo Major General Basilio Thomas Wani che pot kang che gwanyen wo che pot kang che yu che 30,000 che ga cham kie che nwer waya mi che ga fan keke jeni nwer waya mi cha mu ga 30,000 cha jogono jen wi adake wi yara due base jen ta dana che lat keja ngai kon dialo titi ka kaini we de pot kang der yu der ka jaka jamo kie gwa der ka jekteno no ko la kan ka salary de wala kan ka yo this should be the question kome kana ka yoka che de lao jen we fanen wer wayami pot kang ga nasir pot kang take shemane ka nasir mete ga yuru tuba der shemane der ka mo ka yo anywhere ko dio jene dial gon take position to me jin minister dio je take yo ko te take so Sudan che mele yana alim te ramu kwal yo
yo kam ke ji lo temu ile ka ke akir te ram kwal yo ko yo dial bu ka to ke dio le na ling ka kir ye la na jo those are my money dio je la kona ni jene yo to ka yo ka wude me wo je ko jen ke report kana je no me jo je ne te jo je bana ngaji gwano ne kir is the one controlling the money de pot kang de yu de ko lo ji gwana dien te bakan be bejak nor waya ka ka chun nga ya ga jamo ka ja ka ke bang mi chale di ko chala de no ne yo ja ka ke plan ka renyal mo che nyur ka nasir no mo cha yo ja ko jene cha ne de content la payam ne ti chok wel di cha payam ke cha mo ke yo ti kina dangro US dollar kan payam ne dial and then the rest of the money cha kam quer commissioner la Ramadan la commissioner ne galwak no jene ramo cha yo kam yo chu to ke diet kel mila dien wara chu lar no chen bu go chen yo ro chen ka gor ko mu ka yo to wa mobilize ni gan were ke chen gor boten en ka ji de me karwade this is what is happening ala kan nuar ne kon chal nuar wo tin kwa nuar kwa la gwanya kan ga ni rander pujelo ngono de mo de gwanya mila de mitel tar you know bejelo men go rano be remember jene tegdun wala we gwa chenyon je no merun ba kwa bidil ngaje no tegdun wala wo jiaga chenyon je no forever be jiaga jen modera na cherke jamone ko lalar no pinyalo ko kun whatever happened today ngode rundara la gwa kim de gwa no wal der le jegrun you know defending the situation ko pinya day you know ngai kon dia tichitin lara gwi no ti gwa wal barun bele te gwaje darma char ken je kwar ya gwanya puch ka gwanya ga chirman chal hari madan no jang ti ko darma char no ring ma char ba je dil ngap ka jo dan lat ken ring ma char ba je dil nak gwijede mi ci jang ci succeed comme je kana me ngu gwi mo de talk ko jang mi ci succeed bu kon dil ngaji no ne ci so Sudan ci Britain no mo tel mi ci al ke trust nyok tele mi ci al ke mal mi bir letin ko na la na ren leler la talk no enemy talk ring ma char ko ring ma char anwar beso Sudan bejedak ne one many international community la kana right ano ring ma char mu wete mu to kaje kana jikware and then me be problem be cause anyong mon bi angach tene de wan rojen wone na pot kang ba je yen kana netin kokien ba dakro ma char ba je luñ jen ta danan linkone jenono ba ne dialati ken dial ka ken ring ma char kana mon long be no no borande betrete je magwain ka ke chat kana mutwo especially dial gwain ga ti ko o ka ne ka jen do bana gwain ke je ba te ka rien mi cha kon la rudi shal ke lol gar ko de shi ko logon walle mi ci lol gar ko ro ko le jakko gon tera men tama medan me cha roch me cha lol gar ko yen le se ka ku ko re kono yi to ga 2013 da kuma cha la do ne che jo kin ma yadi mu guri mal loñ Ezekiel lol gar ko that gesture karwade they feel sad jira mi mo mu gjen obi reng ma char bi betrayed jo me ken ne ga ken konuñ tele mi shal ke te man balel balat so the tea ngai kon diale enoti chalat dar ma char ke nyung malka but lo kereng ma char ko jen ram la bot kamal tene la jala ro ne ne ti bel kereng ma char mu welel ke juba reng ma char mu welel ke juba mo reng ma char ajega reng ma char mu dar kan te ko juba ke jamo kume je konedi kume je ka bom wala ngon kenije this should be the question me je kona bom de reng ma char debel kam je kona kamal lo lat kenije cha reng ma char cha debel international community can neden konte lat kamal kete jakso dan ko baje je so mi reng ma char chu nyere je ko jen normal nyere ke nyirdo dien mi nyere je ko jen le de lun ko de mal de bere wi ke Sudan jen mu kula te ne te tiya entema to ko rodin ko kekin mi yadit to logo no de mal de ben ma gor ke lunga mal o de mal de ben ke Sudan de choy dere tu but kir chaje no ngai ko no rami mo mete ka power a chana che ko gor no be ke ledika che gor bi Sudan be lagwa
so do ba mo do mu choro lo che do mu gwa de yelaro gor kon bana te kan ka tin kon te lat Caribbean right now re which ka juba so che ka te to kon tema mu goro jin di ro palpin ka leng dien ka tin kon lat Caribbean gor kon bana te kan ka ta dan en tukum te ka je right now target ke liu o reng machar goro jen o jen ba power ba ja we ke je that is the main power target right now ka kin mi yadit no biam chene me bia ja ngaje no dio jen o sha kor shi to ka kuma yom cha jelin an kor shi to ka ma yom cha na che kanak chene wero ke major kel che kanak dio e cha lin an ko kor ma to ko kam SSPDF ken SPLIO gwanu mo ne tin konte la ji SPLIO te jen ka bi gwa de kor ye to ten kam den karo den ke SSPDF me chene to won wan chi ke liu ne dang badak ko kuma SSPDF ne dang bakel ke SPLIO chu jen ke jibon ken so shop den kama yom an winami wa chala do shwa gorno ba kanak bat kana jogo no tele mo gor kor chu ren go ka dwai ka dai so nyok pana jen kula te kala den no cha kuma kan menga na mo chikan de ni SSPDF to chopo wero no karam kel mi major chikan kana gare kor mon so let look at this okay kon were muraja lan were ki right kon lan were Nathan kon liu right now kan were Nate liu everywhere kan were liu ka deika liu ka dawi ka juba liu ka dawi ka rural area kan dialati anga ba blame ki anga me de jogo no jin tegere mulati man ya mabana nga jenene kon wer ko kon Nathan kon de la bot ko chi ko dan nga jeno ko kon ngane ja jogo no wala ne ga me biulat thinking that ojin ba ibi no yo Ramadan chi ja ku je no jen use ni je use je mi che ngaji do che telot den be yak tong mi bi chet ka tin kwang la ja mat ka ba tin na ba je yak jen ta dan yos ke ne kon ke je so jin mi yos ke je regime nang ne ko who are you that iro cholide ma tele ji lot tele ji long ko rami mo mi yos ke jo geno jino nang ne ko re duar ran ti tin che me chala de kwang shora le che lat ko lang kana se ka lungu chu all these places wona ka fanga how do you feel min nag ne ko jin pon jin garwar min nag ne ko na ne ko di ro jigde ran di ro ti bi ngani no jin won wara jin sheng wara ka min lugu ne ko che ne ko la nge nyen wo yen on mu chu yen kel kere machar please ring machar ko target ko kwidu ken kwida anywhere kwa kon target ne bi ngani no ko ai target ko shwali no why don't we experience tin kon de kon control de kon ke experience they take that ko ken kon la experience jin kwidi jago jin bi ngani no nga mi jak you know so jo me gor jano de nyaka ya kel ka ta dan che ben ke je kan walle dolan dol ke jen chenya ndang ro ko pai wel ron kin daro je ndang ro di dol da ke mo cha ke na ji kwara kala ma dana goen ke long pot kang chul eno jen te ge $30,000 ti che nor waya mi che ka fan ke na chal ke to funding terrorism e che nor waya mi che ka fan mi mo ngai kon ke lu tar e kach o ba wude chal ke me pot kang ba je yen ki ba je la de je kan jen ta dan en le keneje ngai ke jen o this are lie an walle banten konto bare ka ngaji yo gwa dan ci luke talk and then bu konta dan ci kan nang tin bi konali ko te ke evident ngot kan no kene ko na ne kin mi yadit ka gwe je ban go ne na ku mes fela yo ba te ke evident ba te ba nyot ta ye dan to ke ke je ko tem chale belo nodi ne te ko ne de kor wan wer kan yal ka ji SPLA yo so bi ngaji no jini jiran SPLA yo cha level ten mo o ti pin da kuma cha so mulugi ba ina kel kane de kon la yo support unless ti kwike me yadit ke juba jan ba ji consider ke ci bu ñu lor ba yedil jakor gwa dan wertin wo wonan ne kun ali nga jen o jin ma ci yoto nan bu ko te ka value ka kire jan ta dan le rode jen mu ku de chal ke je ko dollar ne tama ku el la ro be office de be jan nang re wit kanas what do you think mun jo je ko no jin nang ne doru nang ni re wit kanas mukta mudi me de te ga malakal ko malakal combination of many tribe many nations many tongues chi kan wore te tenon ke chi ga te tenon ka kan dial ke chi Jacob bejala Jacob dollar bela wo ne an boka nas ko chen gor no banan ka neka how gwe je de chen gor banan ka neka ne de ko malakali ka ngane what those people cha kwanje ka panal so ngor te de teten so jen a system yos ke je ko banet kon te chi te kur
kit ne de konde de kor ka nasir ku yara du ba ka keva jen ba ko mo ke credit ka jen ne de kon ku to care kel point en wudu me mo kwal da rega ken kun poj is kelul gar kot taban den gaini atin kan e dial koken ken kon ko direct including point de self kimi yadi so jo me der go ano di yeneling kata andan elen mano din keje ene bana jek kala rodien tu ye poro jenu jin bi noor online tv channel bi ñoane de koken ko bilere konen be ko gwasen be bi ko link ke bi gaja please go and subscribe, turn on the notification bell, and do not forget to comment ka ko share kanere ko ken an biata mal ban jiga lerbe